Haka jingi lekai football parlok kabalai lekai hapadeng ki pastor jong ke KGP Sinod bad ki officer sarkar ki bandar Ribho district kentup ye kinong mikmat paiba jong Ribho district kabala penlong ha kesing sajan jong katayo kata ha katnyo tarik unai lor arjar arwar hamadan umroy lala bansaki ye jingi football jong ki paiba kathan umroy ha ka baki paiba da ki hajar ngot kilawan bansaki ye kene jingi lekai football parlok jong ki pastor persya ye ki officer bad kinong mikmat paiba habas ngab ye kasur jingi perta jong ki paiba la banong baki nongwan pekai ha kene jingi lekai kide ki bakwa ban pun urlong ye jing tumo jong jingi seng ya selok ki pastor ke KGP Sinod banwan no senyang ban pun urlong ye jing tumo jong kene ke program kabakum ban supen kan mau la penlong ye kene jingi lekai football parlok da jing tumo ban lum ban lang ye ki paj ringet Kristan bagi silam ai jing sumar kabal jutip kum ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong la tumo ban penhe ye kene ki jaka ai jing sumar bat onwan ra ru ye kilat ai jing sumar ki ba kambyang shushu ye ki paj ba bat ke jing penhe ye kerkom ai jing sumar ha kene hospital bat dah keju opor kede ke jing rakhe ye ke jing dab ba chis pa snem jong ke jing ai jing sekri ka hospital ye ki pai ba kabala longru nadu bala seng ye kene hospital nadu snem shejar khandai spa arwar ki nong mi kamat pai ba ka district Ribhoi mar sindap ai jing kran kila penno lau senyang u benhei ban penur long ye ke jing temu jong ke kenhon ki pastor kabala tip kum ke jing seng ya selok ki pastor ke KGP Sinod ban tei penhe ye ke Roberts Hospital bat ban rakhe ye ke jing dap chis pas nem jong ke jing ai jing sekri ke hospital ye ki pai ba jong jelah haba phai pat ja ke jing lekai ki pastor bat kum juru ki officer bat ki nong mi khmat pai ba namar bakam de ke kam ka bagi le man gasngi ka jing ye kalon ber ke jing bomla ban pen internet ye kar komi lekai kami bha henry ke ne ke jing bomla jongki ka penlong pat ni ki pai ba nong pai kai ban yo yerki bat ban pen songo tanan shishu ye ke ne gasngi ha ka ba da ka jing bom tip bha ye kendon ke jing lekai football UMDC jong ke Mahoti constituency ulangat ha ka yolokan bat ki babun ki thung khomo kentup yo MLA jong konong po constituency bat gwede kila kelon klem de por bat omla ban mare bha kum ka jing burom ye jing simbenta ka organizing committee jong ka kenhon ki pastor ke KGP Sinod kil ai da ka jing ai burom kum ki medal bat ki momentos Iklidu Jongka District Commissioner Balai Alam Yaka District Barokawe ringkat bakat tim kajoi ki officer sarkar ki balai sien benta hakani ka jingelekai jongki hakani ka sngi bat kumjuru ngasnyo ban penpauru hakani ka por yaki MLA Bait baton jong kani ka Ribhoi ki bahap hakani ka district ka bangioi ya ka jing ya siembenta jongki kom ki samla ki badang de ban yoi ya ka lawe jong kani ka district badi ka lawe jong ka jela ka jongi ki bah nen ka sni ki dang don hapreng jong ka jing penkut ya ka dorbar senrai jongki Henry mentah kani kesni pat om tang ba kila ai kitu ki jing kren ki ba koridor jongki ringkat ki jing ai jongki Henry ka ba pen kemen kalong ba kile sim mentah ha kani ka jing lekai kani kesni kum juru ya ki MDC be ki jongi ki ba layas nakani ka district ki ba sim mentah hakani ka jingelekai nilai yoi ya ka jingelekai joki hakani ka kelas step ka baningkong nya ngets kam maka jing don joki kala long sisa ka jing amin simlang yang ya ka por umjuru ngas ngau bahagani ka por kan sim ya ka kabu ya ka ban pon pau ka jing ngomuk ka bakerpang bana kaliang joki officer sarkar kabalong ka wen ki tim ka baki yale percaya ya ka tim jongki pastor ngayoi sisa badon haka ni ka klepmat ya u chip secretary badon borom jongka jela ka jongi
Master DP Walang iba ngaju skau bat ngau purom ya borobor hakikam jong kajing terikam nilai juga kendo bat ya kamen sem kajing don kajong kini kasih kalau long kajing ai men sem omde tang ya katim jong ki officer sarkar Henry ya katim jong ki pastor komjoro yang upat lang balok kebadon hari ni kapor kamla sim ya kane kapenta kapakha namar habang yarpe ya ka jindak chispasnem ka hostal om tangbal kan rakhe kunan burom ya kane jindak chispasnem murai ka don wepat ka jintku kata kalong bon te ya wepat ka hostal ya pan ai ka jinshakli ka bakhamha ya ka bang thot hostal annex ka bang sina to hasunda bat ka hostal ke jongi namar hadu menta ki jaka sumar ki khamnya khamtam ki jaka boy ki jaka bak aji sumar bakerpang ko dialysis ICU ki khamnya bat ngindon ka jaka ta kumpa kumta ki mo ki tu kalau mate ke deka hostel annex kaban ai ka jing sekri ka khamba ha kaban don OPD kabar thma ya kabar OPD kaban ta ka khamnya nenta kan don ro ki jaga batas nenta kan don ro ki jaga thia namta ki nopang kumjoro namta ki pastor ba ki jongi hakne hostal ba thma ba kan don ro ka dialysis unit hakaba yamata ngidon kan nreuteli nre ngin penhe ya hadu bat up hadu totally but kumjo ngindon ro operation theater hakbanta habangi don nya kaban kalalong ka khapnya habangi don kam ni ba sumar ni pang bastong ni hapya up kamtam lelai yakine ki lokami ki badon kam ya ka jing sumar bakki ngimyo jaka tumta kalalong ki jing ka khaw ai ki jing sakri ka kham step ba kaban pentlo namar ka jing khamnya jong ka jaka sumar ya bungi don banta te kumta nakalian ko hostal ni sneo kiram ni ka jing ya sen ya slok ki pastor ke JP sinot sangi prasim ya kene ke banta ban pelong ini program ya kaban penyo ya ke jing dok senyang na kumta ke hostal ke jongi bah ke jing dok sispas ne jong ke Roberts Hospital ke baro ya terma kita la bani don rintak langkun Iban pau beji songo ya ki doktor ki nurse ki doktor baru khamtam ya medical superintendent ibadon hangi i doktor nongrum ibami khmat ya ga Roberts Hospital lembajin doktor nongrum ni ai ko jikhlei ka bakrpa sha ki doktor jong Roberts Hospital ki bala ai sha ki jik shakri met ban sim na ka banta ki pai ba ki bangat hak pang kajha ki bangat hak jing ki bobon ki bakidon kam ya ka jing sumar ka bakrpa ka jing shakri jong Roberts Hospital besis pasna kapan wanra ini jing kenma na ka banta kitu ki missionary ki bakra walawan ban yu kerja saya ini ki tem saya ini ki dilung kasi ki jung ka jing shakri ka Roberts Hospital kala ai na ka banta ki jung ban pulai im ya ki mensim ki bakordo ban pediang ya ki mensim go blei la ai bagi jingkha ki jingpur bangi nang ban pe baki apartment commitment ki jungi ken ngiyo ya ki sumar ki ngiyo ki jing im ka bahan tolong sisya kai ka bangi nomla ban suya ka jing don dekat ka junga ka jing don dekat lang ki paran nong ilam nako temri boy hag ni kisni ki panpa ya ki jing sumu jo ka temri boy bra ko wei na ka bata jing shakri jong Roberts Hospital hapo bajing elam jong kasino na ka banta ban ai ki baro ki bhatam na ka banta ki ba ki ke bijung bajing don dekat hani hapo ka ni panpa ya ki sok tilang ka jing amin si bat kham tabe indon dekat bat pi ha ki jing duai na ka banta ini sat sispa snem ban ai ki so bat na ka banta ki snem ki bonwan ru bangin duai hoble na ka banta ki jimbit jing biang jong ka hospital ki doktor ki nurse ki nongtre ba kham tabe ba ka sinot ka nang yok bo
Manang ai di syakri ko paka lembah kini bikam ki bakrau ki bapipedi. Kini ketong kabakat pa bakham tam na benda benios dokti hak te di jumpi na lihat jona na kerpa di chairman Reverend Nokse suba mensim ini ida jom di dokti lang kum kadang kejinwai ba kejikerku na tak liksi ba tam tak ni ketong kabakat pa ublei jo kejiksu ba kejing tuan dan dekat berpibaro na benda kini sini buat hati jing imbi jopi kublai sia jago di bawah kublai takri hati ni kisnam di belaya kita sis pasnam lapai ikirang ni gijupi gidup isuk kladei sakapor pada padalun hamni bar khat ba kam bakayat kapor a hospital ka develop equipped with the state of art equipment ki prepare Makin berlong ya kata, hidung kambang ini slok tilang. Ke sarkar ke dalam, ki MLA, ki nomi khmat, ki pastor ke dalam, ki well wishers ke dalam, berkait. Ki beron kita ke mensim, ki berkentiu, ya kan ke hospital, bahkan ke hospital, kalau kan ada ke service kampar, kan ke bor punya. Tinggal ngai, mana kalian cuma pemuda nong di khmat ke dong ke thai, beron kata ke jingkit clear. Ni pa bagan di hospital habakan niat linti jam kan niat dan ikhmat kalong udap kerhai kalong ma ka service ekipat ba kalong ma ka standard service ba up to mark service bergangai dulu ni arti ni kata abang ni dalam ham ni berhai adu kinong ni khmat MLA KMDC ba berkat kemudian ni na try ngin perulong ngin perman boleh ba nakaliang ke jonga kumakla akren mene na try gina ya kren to bejong Namar masai berkat jualan ini kikuah ini sakhi yang di football. Pengiru kita dia meling ya kuah ini balakai. Wala ni mensuan ada sempat balakai. Mata telah ayat sport mantip nala dan nak bermarik show. Dengan apa ni lagi bangin suai. Mau entertain kendia ni. Di nak kalian ke jongaru. Abang awan hangne ngam sula musuang ba ngasuan tang ban suya don lam napi. Idon yu ijik ai nak kalian ke jongan namang lak berkat atau kan ni. Namar masutho ba hospital ke kumbang asap ne kuri ong medical student ke jindong kawan kabon dengan khad I chairman I secretary kumar punya walang shani sakmat indan ini jingai nakalian jazonga ini jingai dalam bang ai mensim kulot wah kidon kata kejikit trade kita hospital bermutahi yang perlu diperba one way of the smart trade dan kini kesengaja masih lakukan di itahi di jingkren iba lingkot boleh shibon boleh share jalo boleh guna kerukui kibar banyak don bentah ke hukum kini ke program ke kerpang bat naga bentah banyaram ya kini ke hospital kabala syakri banai gijing sumar kiba per naga benta kipai ba jong katong ba khan ge jungi ngambar tin ban ong ba kilong din gi jungi kibla lek pensua kibla don ka bensim naga benta ban seng ya kade ka shlem jong gijing sumar ban syakri ya kipai ba so banai kuble ya baro kilong din kibaladan ke benta ke kraun ban perkhat naga benta ban seng ye ke hospital baru ya ki establishment baru ke governing body ke badai ban pe ya ke management di bawah koi ban ngikit bok ke riang ba ke hospital kan kiu serkan sekmat ban kini kijing persang ban penlong ya kini ki program naga benta ban ya no senjang ban ikan show kat pala kat badon kalong naga benta kijing mentoy jong pai ba babun balang ban ai kijing syakri namar kata kani kapor abang idan kumki nong song sunong gibi ngiladon na keleng saudong na katemri boy gibi bat na kiwi ki cakar kumju bani sim benta ngilayo ek invitation bani don rekat akadi kesngi bat akadi sisa ngilakwa ban pongbut na dumene tang badang hab ban ajing kren swa da kada mas ndep ajing kren ngatrai ki perlok emeli nang neru ngin hab ban yelet ban yakre no da gundam ngin yo ban ilekai sipang arpang kat badang la gamen
kat banayo penyedakai kerjat kesoi na ka benta ka di kejing temu ka ba kerbang ka ba kejing seng slok store na dan ban penbe ngikit bok ke yang sejisin ke sim sibun ke por ka jumpi na ka benta ka di kejing temu ka ba ba bangi skam ublei undang berkat undang yalam na ka benta kejing persang ke jumpi kiwi de ki jaka haki ni ki banai ke banwan na ka benta ban ken show baniyo ya kini ki jingira donation ki repair na ka benta ka ni ki jingtmu ka babha ka bangi ki don lang na ka benta jung ki jung ilang baro ban ki pok yang ya organizing committee hewaro ko wi Reverend D. Marnar, jersey number 14, but Reverend M. Mundo. Tarik video ni.
Alah kabut seliang ah. Karui. Line, action. Jongka sinot sacisin pat nisno kemen namar kata kala ban long ba mangi pat lang hakani kapor sispat senam ka Robert Hospital Henry limba kini di program Jongka sinot ka jongi na kebenta bangin ai ka burung jauh ble ban pen kenmal ba kani ka hospital. Number 17. 17.
kini lekai charity football match. Bakat hidup pakutno jong kini lekai day keten hun jong ki government officer. Ibalayo yung namtam lembar ki artuli ki call. Kabaki kilayo ban convert. Lembar ke kelas kata kabinet kabai lembar Ichri Johnny J. Lendo, jersey number 7. Masukui pantai betul ni Ibalayo ban convert. Kabinet kebalai pusat lembar beliau bokong ke jersey number 4. Ichri Randall Rangan. Padahal bagaimana jini lekai hegani jangan magatangi lapor ni asyik betul jom jini lekai. But hegani lapor yang sayo ya ke post match presentation. Tidak magatangi lekerpas yaki players baru bagi dia isa atau field of play. Hadu bandayo ya kawan benda ke post match presentation. Lepas itu officials, bagi dia Syalem. Yang hari itu di donation box kelabo hati jakarong bagi jakar. Pada Shivanda hajing keparu kipai baro kibawan mansaki yang ini. Itana lembar kini kemas di jom kini ke lumpung yang lekai ngalap bandong. Ya keba kum ka organizing committee jong ka jingge sengge slot ke pastor jong ka kasih janji presiden silot sapi miro ya keba punyo benta ya ki zon ki beper apung pun usam jong ka kasih janji presiden silot sapi kini kalau dia match day 3 bagi leo ya keba ya lenti lembaga arti kiwai paki jingge lekai kata habo nongstoi bakun juru hama berwan ni daskur hamun sir sikadeke tung organizing committee hagaba lengma ijing mu ibarit hagidon na banta bakundung inyo bagidon banta bakali jirki kawan long kabat bedor ban pansa jing mau lengba Islam batam ya kaban hibarokoi hagaba na institution jong kasih janji Presbyterian Assembly lembaga Ministry of Health and Care kata lembaga Dr. H. Gordon Robert Hospital dan sayok berusnam banraki yang centenary jubilee bat yang bawa di tahun bunai November bagi baru katnu Bensian, baka baai ke jirhan hamtam yaki pai ruke jong gabalang langi har syafang satni lari ngiya du syafang satai dari sati bak mentah bagi dan hani hapok karibu oizul yi sisai ke jingker syan ke barat ba jong pai ruke football jong gede dong berkatai bak sisa benda dei nama jong di gede ski kanjeng lolong kunni bak ai kawin tak perlu kalau perlu yang rezeki, kalau mentu yang bangsa, jingkan mau history juga balang kalau layo ban ia nok senyap, lani layo ban rengkat, lalu ibor juga sokar lembaga district administration, harap kiyo ban execute lagi ia ban yang di officer sokar, lagi di line department kartu katni. Ibalayo yang penjelasan penpit pendiam nak bentang kejadian juga dengan charity football match. Bar hapnem jumi habis itu ya kajing syirkya juga sorkar. Nama kata kidan ikan rem kelendan hamtam officer bagi dijungi ibadon di department kebeper lalu di district lewat kasih pro kumju. Bar baru kalau mau datang akor kaburung sistem tak acknowledge ya kejadian hijau kiri harga meski kabarta bar kabar pensiun sigade kalau udah play nampak bureaucrat baru dari Sri DPO alam so skill kan kejadian betul dari lokal dari bagaimana masih sigade ya organisasi komite lagi kabar kunju apa kio banwan benar dari yuk jadi Bangsa pada Shimanta, ia bertaur kacang government sigade. Apeng jongi idon Shimati Sidi Lengwa, the Joint Secretary of the Government of Meghalaya.
Ulang Haju Kaporu, Managing Director, John Kamiko Fed, Shilong Madam, Inaskukan Chigade, Jingle Mata Galuti, Baksisha, kalau Bomuto ini banyak Chega, Jingle Galuti, Hagan Madam, Hangipo Umroy. Yema Rupan Tanda Ai Budai Terpang, jadi kita nikmat badan pulau Bijongi, Isri Merah Bones Im, pulau MLA, Jonggan Nongko Constituency. Yang dari saya di kiri Semlawantan berlekai, regular penor usunya Jogi, walau gaji mentoi, nak tadi cinggu roha, jong gaji sengis lok pastor. Gidon is George Bilindo, walau wei patu nongik ma, jong ka umroi constituency. Nauru itu kotor atau bos, harga nikah jinglekai dari English Ulster. Gidon ru. Ya isa Jason S. Momon, Broadway Park Group Economic Man, Jogan the Donga Tangaloti, Basgil Tenak Sika Te, Abinin Economic Man in Yoko, Kumkiniki, Sinjam Barit Bridging, Time Sensigate, Yagabala, Laliki, Partman Shop Snow, Jogajalan, Broadway, Bakini, Idon, Sir, Student, but you don't Nagata, Jimutoy for Irman, Gasalan. Gidon Ruhani ya Isri Ar-Harbuki MDC Jong Umroy Konstitusi Hati Kapol Tolong Kurangi lekai Hari ini lekai Kau persa jeng mau Toyoki Bakio lekai Dari Fabak Kubul Gidon Ruh Yai Sir J.C. Mana Urung MDC Jong Tamau Hati Konstitusi So, ni anulah sekitar kejoki bagi kita kemudian ru. Bahagian yang idon berta, bagi por baru hantam hantam kini. Idon ru, hangi, ya Reverend E.R. Kharkram, ulang Senior Executive Secretary, Dr. Kasi Jangkia Presbyterian Synod Sapmi. Today Shibur Pastor, anda por kejoki bagi renang bagi, tuki bagi kebalan harengkat Organizing Committee, hantam kami betul di kumkiri program hangi hapo umroy. Hon Jongki Government Officers, Jongki Boy District, Yelayo yang berkurang di arti ibu, lembaga kelas dap, Yelayo berkurang ke jinjok dari kumki, dari kum convener, hari ini jadi lekai kebetulan. Yelma padi banter, ya jadi lekai kebetulan kebetulan shopbil, bapun hateng kependah, nama bagi ini kalah kadon kebetulan jadi pastor, mereka Bun sen, kita semua ekalah bantu ekapol, kapol jogaja. Aku bersyukur pastor, kita ekapan kilometer 64, walaupun kejimbul kami halak jauh di Palang dan di Presbytery di Jogi. Berhari por batlam dan berselapsu. Yang poin masih bantah, bantun yok bertai di lembah tidak lagi token berat di Organizing Committee. Kata kalau dan yok dan ai yang di medals, siang. Baru kita bertanya di sini kan, bagi mak bangkit, kita sambut di main person stakeholder kita harap berkurai dari sini kan, bagi kita jadi apa kejian untuk investasi hari, depannya di penyelam yang disebut bantuan segmen, bansiam yang di medals dilakukan tertutup gratitude, yang berkumpul Organizing Committee dan nyokor Usnia kopi penuh, siapa Organizing Committee lembaga kebijakan, bahkan dari kepada Dr. Andrew, balai bertang, balai individuals, syakir kimas officials, agar kebijakan komunikasi. Kami ay berarti jom kerja ay kulai, kedak kerja ay siap. Ya kini di mass officials, kulai sebut doktor, nak terpor kejoki, ada kepor minyo, saya kawan penyok bentang, saya di officials, di team officials. Jom ke arah ini kita buat, kita boleh ban sale lagi kita buat, ban group, bahkan pertigaan group,
Ialam hagabian, ialam ketebun. Bantu kita nak kita kai, baru yuk kur kita. Nagar pas, berburu ni kong yuk officials the rest of team. Bantu sekat, nagar benda, bantu di medals. Berkepat kita bersama killer koi, banyak benda, nagar ai ni kusam. Siap ni team officials the rest of team. Không những ai được kỳ trong cái gì ai cũng lấy là phải đi team officials kemudian untuk team manager, coach, bathroom official. Harga yang perlu ni kon ya ki officials jom kita tuan kebarang ekanam jom. Batna kita gani ngeskew haban ko ki Reverend D.W. Jones thaba banda ekoran kam tampiyok bentai yang ki officials jom kita tuan ki bawah officer. Saya kisir ingin ai keti jom jadi ai kulai. Nagota kini team officials. Kajing takti kebajang nagota lagi jom. Berkata di pastor di sini. Udah sibuk. Lagi board. Kita nama dia. Juga kasih janji presiden Senat Segi, beliau akan berkub burung yang kini players, beliau yang bentang. Ban ialam ia ke penhun, ban kur ia ke jinjok. Hari match day 3, jangka jenis charity football friendly match yang po umroy. Dapat isa DP walang dari beberapa penyelam ia ke penhun. Bapa apa ini baru official. Nai kasih kejam, nai besar ini ki government officer. Julayo ia kawan penkurai ke jinjmu jadi baru organisasi committee. Berkham tampe bagi dia ia kawan pensiun dikasih kumni kumbatalong. Apabila banda in return, security stakeholder dijadi. Recruiting is lupa. Kentang yawa hesok ini peran onami. Lapan siau dan basiau bahae rengat kejikit beli. Kamtam negara hun jongki government officer. Kibladi ki major stakeholder agani ka jini ekai kejini. Lapan siau kamtam yang mensim kejik tersoi ke donot kejik siau ke klik kejongki. Bagi nam syuhun no. Bagian siu penhiari di muja di joki nangi, rekam tam kalong, bagi don ru iu sunyang berkerau, bagi agama ki kilale perkat mentah-mentahi tanghi ni kor balungkot, tanghi hapok madan, bat hapok kaji nilam jong isa dipi walang, tungwei neki klik nang yalang neki officer soccer, lapan skill patay itu. Bana kalian joki players jong kepenhun ki government officer. Kirayo ia kapan lomban lang yang bekerja sendirian. Ulang sampo hajar sampo nyo hajar tengah. Bagi kapan isa dipi walang mentah
Inyo dan IT yang moderator jong ke kasih jantia Presbyterian Sedap Serpi. Yema bangsan berai kubai. Naganta kini galak kebakiyo bantan I kisaki hadang jongi. Ya kabensim ke jongi kebakiyo banyadan bantah bakmi kum ka jinyeseng yesulok gestor. Saksi siapa ai kubai bagi ai yang hati kerjam naganta keunhul jongi government officer. Kira-kira kok gitu ya. Oblay nombok mengkau. Unda punyo ya di baru. Kimet juga kau pakia. Bakru bakunan somprak somsan. Pakai bakidana ekon sekri. Halajong kejaka bakitrika. Rekam tam retu. Pio ya bentana. Ban le ya bhatam. Lagi wipat di bentaru jongka iman kesalam. Dinamar kata lembaga ke post match presentation. Saya simpan ngai kumai ia kibaro untuk kumalajer na tukastan na post match presentation ka shimru ka juk ka kabuban ai kumai ia kilang baro jamda chair kerteng ia wei shu hagre gapor ban hagre gapor ngai di Reverend Elpinong